Kipan tao na. To ay SSC. GDA oh. Isam yose chairo tao na. Question number 1. A shopkeeper allows a discount of 40%. A discount of 40% on his article and still makes a profit of 20%. Makes a profit and loss है ना 20%. Okay, what is the cost price ना? What is the cost price whose mark price MP mark price na 2,400. Number 1 are 1728 1200. Number 3 are 1440. Profit and loss है अभी होता है हमारा सपेना डिस्काउंट है पे की बोल हम mark price है की बोल चला ना हमारा स्पेन पे ना ही चिल का चोना cost price हम हिचा पर ही कतुन हम कमांग हम त्यो का हेड चला ना cost price का चोना मना चला हिजा ना तिकिन थिल कला है ले चापरा जो कतुन हम कमांग हम क्या थे चला ना हिचा पर ही किन थिल का साचो थिल का सा ही ले कजुगो ना का सा ही ले का सा डिपेंड चिपिकितिया mark price ही लोले listed price LP listed price on कितने थे mark price on कितने थे चो अब वहाँ तो discount हम लगा है ले selling price था चो ना कजो ना good पेन चो ना selling price था वहाँ तो मीन India discount नहीं बोल पेन तेरा discount की बोल जो बात से पे हम selling price चाहिए काहे पे हम discount ना discount हमने चलो ना question आपको shopkeeper allows a discount of 40% है जखात का हिया लची 40% discount ले 60 रे चला ना ए वहाँ है जो 20% more profit है तेरे ratio proportion है बोला था ना एक जो 40 to 20% है नोमिया 40% discount का बोला तेरे 40% से हम 40% जो 0 जगह काले 4/10 जो 2 to the 4 2 5 10 ना 40% से हम 2/5 था चलो ना 40% लाचा माहिन डिस्काउंट होते हैं माइनस का बोर्ड चेक किम चला ना माइनस 2/5 इन पीडीएम चला ना आका जोडिंग पेन चो नी का डिस्काउंट ले इजा देताम थुमा का जो है तीन सेलिंग प्राइस ने थी मम अतो तेले मार्क प्राइस इजा हिसा दो हम ना हिसा दो ता ना सेलिंग प्राइस इजा हिसा दो हम डिस्काउंट इजा बोलम चाहिए 40% also 2 डिस्काउंट बोल चला ना ना तो थिंक के ओरिजिनल है ले 2 डिस्काउंट बोले सेलिंग प्राइस 3 चला ना डिस्काउंट इजा बोलम चाहिए 2 डिस्काउंट बोले इजा देताम से इजा ना जो हम थुम एथेमा ना चु नाला नि डिस्काउंट बोला चुम जो ला चुन 40% डिस्काउंट इज जो चीज अब बोला है चुन स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट इज प्रॉफिट में इज प्रॉफिट जो पिटिन हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कचो ना तो का जो ना कि का तुम पा जो प्रॉफिट चला ना इज अ प्रॉफिट है तिया 20% profit 20% profit JPT का जिदम 20% जो 1/5 जितना बंगे खोल ले 1/5 दे चना ए लो ले percentage आई खोता चो मेल ची लो 1/5 20% is 1/5 profit discount है ले महीना चला चिल अमन की गेम चला ना profit ना खोई पिदा हम अमन की काल सा चला ना ना जो इजा ना का जो हम खत्तो ना का जो ले इजा ना का जो ताम गोमा का जो चला ना cost price हम 5 माहे चो चला जीता होता ना सेलिंग प्राइस जो हम खादतोंगा को जो 6 सेलिंग प्राइस जो डिस्काउंट का पीस जवा सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट ना का जो सेलिंग प्राइस की बात देंगे चला ना चल का जो है का जो ना की बात चला ना की बात वाले रेशियो प्रोपोर्शनल से पीटी ताबम अब ना ही बोलंगाई 3 मसंगा माले ची मसंगा ले 3 जिंग तो
Try ona le hicho ona le hin chinunga na ji di pham 6 na hita chuka bolnom lo yang le ATM bol ta hita chuka bolnom lo wa yang le chide ne ki ba sa no ma le di ki ba sa dam chung se se pa ka multiply ngai ham tu ka multiply ngai lo de mo 2 3 is 6 6 here da chula na ala bona ka bola le piso tam chi chila hi ima cham lo pi chana ima cham lo la ngai ngai de cho 5 na yam chi za de tam 18 ibidanga 18 de ho 2 3 za 6 selling price 6 ile 6 ki bang lo de ni ke bala 6 de ta chula na ma price bi de tam 5 to the 10 na ne themam che ka thil ka chona man changa chala na 20% tonga ka zo ala gu me cha ebanga chu ka kin swama ka zo no mya na discount ka bola 40% discount ka bola la gu che ki ba ngai ne themam ya che ki ba ngai a hira to he cost price ki bang ta selling price ki ba pha na chu ho ta lo na ki bang ta 2 3 za 6 ya selling price ki ba pha pale ho ta lo 6 ile che pen pi ta 5 ile de chu bona hai 2 ka multiply ngai chu pen 2 ka multiply zona na 5 to za 10 ala question ma price pe atm ma price is pen hi ma price pen is atm 2400 na ale 1 unit chu pe tam 0 le 0 ki cancel ale 1 unit chu pe tam 240 wa sa cha 1 to 240 wa sa ile question selling price all in tira chi 240 to come multiply rahi है ना cost price all in tira chi 240 to ka bol rahi है what is the cost price de chalo na chi जब we multiply ngai ham 240 times na ye cho 1 unit chun unit khan hin jeni le somli ba sa tina chu unit somhin 2400 about sa chi ho hin ma price somi mo jala na asumta da 2400 chula na som chu khuza re la ka chi za tine cho chu da nga chu za ni dam 5 into khat chu 5 into 1 chu za de chula na one value to 240 chula na 50 is 0 54 za 20 0 2 in hand 5 2 za 10 11 12 1200 no man sara 1200 bunchana ita na bol thi lo wa yang le atm bol ta chlai rat meng na ratio proportional to pt value down pt value ham che masanga ma le masanga jen ka ti chalo na che adung la ona le masa adung la na ji de na 5 3 za 15 ta abana cho 3 6 za 18 5 6 za 30 sunya thin la am che pya sunya the 3 3 5 fa 3 6 18 3 10 za 30 de thema abana 10 value chi za ne ti cha he 2400 abana 1 value che pe re tam 2400 divided by 10 ne chala 240 की ताखला ना अला 5 ची 240 तक मल्टीप्लाई देना 500 5420 5010 11 12 1000 दियम 500 ना 54 जा 20 2 in hand 0 ना 5 2 जा 10 11 12 दियम 1200 दिथो थो चना हम लेकिन बा सेलिंग प्राइस की बांगाई चो तो मैच ला इसे पेन है थियम खत पेन है थियम yon ko lo ne thi pen pen cho chi ratio method lawa khat noi bol jo ham assumption ai bol jo ham calculation lo de che wan he thi na de win bol to na khabe a che na de na so the loss discount of 40% cho chi ma price is hisa do ham jakhan hisa to chla na 40% discount he la chun rupees 40 por de chla na selling price is the tam 60 hi za tong hin lai ham 20% to na lai chana ale it's 1x ta to za to ham chi 20% la chi za dham na 120% of x chi pi dham 60 de so yam ka 2 6 12 to 5 10 na x chi pi ra tam 16 into 5 noi langa pa equal to langa chi la chu langa ta na divided by 6 16 za 5 into 10 is 50 x 50 tina ta cha echam it's assume bolo che pijanam tel 100 la cho 40% tel 40 is in the head no na 50 la 50 is in
question is piece ta mark price p tiam cha he 2400 is na diam ale 1 unit cha pe tam 2400 divided by 100 na 0 ni ke kale 1 unit cha pe ham 1 unit cho 24 ta na question is cost price hole in is na 24 ka multiply ra na 0 5 4 za 22 in hand 5 2 za 10 11 12 1200 100 assume na boy na ta na bo the oh he themam no de ngoi che bai zo a bai pen na ba du te na ta exam ai no he the pen bo yang ta oh 20% hoy le alo bi 33.3% ke tila ratio method e khole chana gan zo dio na 20 10 ke 40 ke to ai la ta na bo thi mark price 100 na ne zoom na na khatam sab tai ngo method thumai khut taw chana profit and loss ong phalle ti chun ki sa bin no complicated fraction hote ko ma percentage are 33.3% 12.4% ai lo 12.5% dong ke tiala ratio method follow le chana song bai pen da dance next see okay what cha a man covers a certain distance by scooter na a man chu mi hin covers a certain distance distance ke lo na distance by scooter a that hum 64 kilometer per hour speed so kilometer per hour means speed and return to the starting place na to the starting place riding a bicycle hong kile ta chuna riding a bicycle at 16 kilometer per hour na 16 kilometer per hour find the average speed for the whole journey na find the average speed for the whole whole journey na question na do che pham kya hele mi khathi mu khara ga pha chara scooter a chi na cha khwal ya kho speed gang to scooter ya to 7 km per hour na hong kile cycle hong kile chola na hong kile hi cycle ya to speed ngan ta to 16 km per hour na average hol ham pi hol na average piti na speed ki ba sa la lai ta ko average ti ne cho 64 sang na hom ding 16 sang atam ni agi kim lai ta average ki ya na average speed I holding already ham average so what is average speed distance by time result na jam speed is equal to distance by time result na average speed also take up time ki hello 64 km per hour speed ki pizula na cp speed ti do ham speed 1 ti na cp ti do ham speed 2 ti to direct formula chu divide speed ni ki pya kham khat chu distance ki bang na ago jot da gam hat ki bang tin average speed hold in repeat hold ham average speed is equal to 2 times of s1 into s2 divided by s1 plus s2 si bahat yang tahu average speed formula cho 2 times of episode nam tera distance ki bang na khud utin answer zol explain tahu to answer khud wala 2 into speed one is ham 64 kilometer na into speed 2 zan ham 16 divided by speed 1 se ham 64 plus 16 na achunga se ka kama sangin 2 into 64 into 16 tikiro to no ya pa he go mote 60 70 80 8 he la bata 8 is 8 za 80 is 64 na 2 5 10 jam ไม่จอง 2 8 ไม่จอง 16 square what happened 80 long 18 jeti 64 jala na
okay option view to option I ki pj le chile option I ki pj le 25.6 na decimal जाओ चा kilometer per hour 26.5 happen pen cha adam pi daute decimal जाओ या चे follow pitch 10 है ला decimal जाओ ले कि का थेलो दि चो 10 का कोई दि 5 का कोई सा 5 है ला का के ना से सांगा 10 0 नोई lang hi le decimal hol cha ne themam divide ngai ta lo cha noi langa 10 100 thiwa hi la pijen nam thela multiply in langa chaina pena chun decimal kha koila chen ki chai yang na 2 8 ja 16 into 16 pm 16 square ko pm 15 square ko 256 square 256 diam divided by 10 chala na al zero khat chu ka pai mang denga la nu langa decimal khat nu langa para hi khat a pai ngai na 25.6 kilometer per hour diam 25.6 kilometer per hour azo le bata no 2 to 10 he na ka thei 25 10 na ti thi chula na na multiply na divide ke sang cho chung si multiply lang ji cho noi langa he 10 ho 100 ho hi la chun 100 he la chun 2.56 he na 1000 he la chun 0.256 he na 10 he la chun 25.6 ne thema zero am dong ji ne them tam Piti chalo ta na next question chal ta na next question chalo tin bol bol le bhanan he the average speed to formula so mel chi la chane yeng cho normal method ang khot thi wa phat lo na this is a match answer mugan gama de bo boi pidi next question he pit chal do ham okay diameter of right circular cylinder diameter of right circular cylinder na right circular cylinder is 14 centimeter and height gpt to term is 2 centimeter na sum of its curved surface area the sum of its curv the curved surface area and total surface area is n total surface area is question do cha amoyan pi hi 22 by 7 en jang en tiu cha answer acha number 1 acho khulang answer jo ta na acho 484 centimeter square to acho 30 khapen pen da cha to san tam pi da ta na answer po tho chu la question in piece chu pham diameter right circular cylinder chu pham ti cho zarkin tabang na right circular cylinder means straight arm na 390 degree do diameter ati cho I think क्या है पे हम ची radius से चलो ना I think क्या diameter चलो ना diameter है लचुन चलाए पाए radius से चलो ना radius को पीड़ी तो हम diameter को 14 है ले radius तो 14 by 2 radius नहीं कि को अपने diameter है चलो ना radius is 7 dm height को 2 centimeter जो चिपे नहीं पे हम 2 centimeter ची height ही आना चिपा है ना okay तो है curved surface area hold on दियो total surface area hold on दियो ची गप दी तीन है चो curved surface area of cylinder चिपे हम CSA curved surface area of cylinder चिपे हम 2 pi r h formula बाहर ता class 10 y किस्म से मिलता है ना total surface area खोला total surface area को पे हम 2 pi r into h plus r ना अल्लाह चलते हैं ये formula input देता है 2 pi r h plus 2 pi r into h plus r गो मत ना तो नीचे पाई को दे वाले पे 2 pi कर्व सरफेस एरिया पे हम 2 into pi तो 2 by 7 जगह ते होछ ना
2 pi radius पे हम 7 ना height पे हम 2 दे हम 7 की काटा ना आंसर हो 44 into 88 देता हम 22 into 2 44 44 into 2 88 था ना तो द सरफेस एरिया है ला 2 pi 22 by 7 into radius 2 pi r into h plus r ना h पे हम 2 plus 7 दे हम ब्रैकेट हम बोन मास आई खुद ढूंढे हुआ चे खुद मास आते चला ना एक को दिया हुआ है ले 7 पाम ना तो खोलो ये वहाँ चते नहीं को नहीं लोगे ना जरा चे 44 चला ना 44 into पे हम चे 9 14 लोगे चो 9 4 9 36 3 in hand ना 4 9 36 37 38 39 396 ना aman PCM sum of curved surface area plus total surface area चलो ना 88 जो curved surface area है या 396 जो total surface area sum तेरे को 8 plus 2 10 plus 4 14 ना 9 plus 10 18 ना 4 8 4 dam हम हेलो पिछना चाहिए सिलेंडर फॉर्मूला पुट लेके चाहिए चो फॉर्मूला पुट ना कैलकुलेशन है गन लेके चाहिए तो ओके तो ये वेरी इंटरेस्टिंग खाने में रेशियो प्रोपोर्शन फट चंगले एग्जाम से आके दोंग चना CPO yang ki dong CGL yang ki dong adang IPA ki dong हम MTS yang ki dong CHSL yang ki dong abana GD yang ki dong ना आके तो आइरा चन proportion आचो बता चन what is fourth proportion बता क्वेश्चन आचो खामा साचो मीन की दो अबाना थर्ड की दो चलो ना चाहे fourth proportion की दो चो what is the fourth proportion FOURTH fourth proportion in खुद तो ना खुद दो वन fourth proportion to root over 6 root over 8 and root over 21 answer to number 1 achu 3 root 7 number B achu 2 root 7 number C achu 8 root 7 chan bo piuta chola answer am tai khod do bam no na khod nai lo fourth proportion ji pe ham A comma B abana C comma D hi chapa do cho hi chapa do le pe de bam D is equal to p tam BC by it's a fourth proportion na mean hele chite ni bo ya na ni bo ke pe mean che pe ham root over AB na third proportion che pe ham C ho third proportion ho la na third proportion ko pe ham ABC la ho BC by A dam BC by A जो fourth proportion चला B square by A dam B square by A जे third proportion ना dam third proportion ची mean ची fourth ची वो कितना होता ना अबे वेला से मुता चो ले ची A है ताचो ना ची B ची C चलो ना थुम्बो की पे अपना D पा जो की पे लो ना इसे जो hold open थी चो fourth proportion ची हिंदी का ले पे तामन सर से पे हम root over BC by A ना BC को पे हम root over A into root over 21 dam divided by root over 6 na what now root over A into root over B को पे हम root over AB है चो देखते हैं हम root over AB बता वे लोग तो जिलों के पाले जिलों तो वे लोग के भांडे चला ना root over AB दिले root over AB root over A तो root over B तक है कब खंडे ही चला चलिए नाइ चो search and indai sa umya na atu tia hele chun chi ho hi ka thina ding ai peti volume it breakdown to 2 4 8 de chona root over 2 to root over 4 breakdown also ta na 27 ko pm root over 3 into root over 7 na 3 7 na 21 na it's a concept it's all divided by 6 ko pm root over 2 into root over 3 तो 3 6 ना काथे थे क्या कि बांसा चल काली उठा चो ना 3 दो 3 की काटा ना रूट ओवर बता ना रूट ओवर 4 को हम 2 चो ना दम into root over 7 कति थे हम
no 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 2 pi pam na hom pot ta cho chi root over pe ham 4 chuna na root over 4 pi hi ipikati thiam 2 square ka ti the chuna ele bata chite ni hi kop khan thei chu root over 2 square sorry 4 khoi pe ham 4 in the law na chi 2 ra ta 2 square. adi lo lai khan mam Adi root over 11 pa below. Apa na? Root. one second everything out chi root hi lo wong chi root min bo root chala na min lo root lo pi cha chicken root ki pi ya chen la ha ya na di lo pi chu chi root hi lo di cho episode nam tire chapa hi dia na bc by a yang ya na for proportion cho chi root hi lo di cho confuse cho adang se di na cho to chana di na to chana di na hi chi jana answer cho 4 khoi piam root over 2 square ka ti the chana into root over 7 ka ti the chana square to root ki ka ta na answer ko 2 root over 7 2 root over 7 umam chiam chala na how mo ye khawam chita bang he no em jidia chala jidia ki dang chme 10 level match value chal now concept do se ke bang so ke cho GD CPO CHSL SSC yang anom chom law na he le ki he je karab ditam ichoti le next question he out ta anom so ma sa to abala ne ho complicate do channel la bo ta na tele anom link to okay Mohan is selling selling price cost price profit and loss kya ho na profit and loss to time and work habit bo Mohan is selling a table Mohan is selling a table at rupees 2832 na if his profit is is 18%. What is the cost price of the table? Na? What is the say basic but cost price of the table? Cost price of the table. Option achu number 1 achu 2480 rupees 2480. Number B 2500 2400. So option di tao to Mohan in table azo chala na izan azo am selling price chu izan ham 2832 azo chala na to cost price khelo chala na eba izan atung ye tiam ji 18% tung na tikal la cho na cho le 18% from ti ne chala na very basic nga se di wa 18% of fraction ka khol na ka khot thi chu ti lawai le x ti ta na x equal to denga le pyam 18% of dunia cho atung khoi pyam 100 chunga ki gap chuna 100 by 18 by 100 ki chuna na percentage a chuna 18% atung ke tela 118% de ta chuna na of cost price pyam x is equal to ja tam cho 2832 x equal to intine cho x equal to denga le pi tam 2832 into 100 divided by 118. Decimal lo ya to chen bona ka thei cho. He thiamam. He chen bona ka thei cho na. Tu ai ka diam le ka nyong ma sa diu ham. 2 5 10 2 9 10 na. 2 1 is 2 2 4 is 8 2 1 is 2 2 6 is 12 gi tam. Ka nyo be thei te lo khola na. 59 to 146 16 bolote. 59 to 1416 aka bola le answer ho tu ke panso ke ya tu kala dina 2 9 za 18 2 5 10 11 na 1 8 6 from landing 8 9 10 11 3 ding 3 la kha kra do 2 na abana
9 chu wada now so 4 ham 5 ham 4 ham kapem pe bata 9 4 36 ki chai chala na 59 so 4 times symbol la chon 4 9 za 36 3 4 4 5 20 plus 3 so 236 ta chana 54 to 236 yam al answer che pira tam hoyam tam answer che chala pira tam 24 into 100 chala na 0 ne khap le ki chai ta chan sara 24 0 0 see ham ये वाला बोलो देवे में एग्जाम ये दिन जो रेशियो वाला थे हम रेशियो प्रपोर रेशियो में तो ना बोलने वाले 18% को पे हम करब हम चिरत तांगो 18% जो पिदम रेशियो वाला दिंगा हिला सेति रेशियो परसेंट वाला दिंगा ले हां 18% से पिदम 18 to better 3 for 3 is 18 na. Otherwise 18% profit kita la 118 divided by 100 thousand them. Hizi pam cost price na. Hizi pam selling price. Selling price is हम 2832 na. Them 118 to 2832 ile 100 चे पीदे हम तेने तो 11832 हिदिंग आले 1 unit चे पीदे ताम 2832 divided by 118 चिरे 118 हिया ना 118 जो 2832 हिसाब है तेने तो समाना 1 unit चे हिला चे पाई चलांग का किसुरता चिजा टाइम चे मोतावम 24 times से मोजना 2400 24 times हुई मो ना ची चिजा टाइम से दाम 24 times 24 into 0 to 2400 ratio method which number sa jawam number sa jong joi wa number sa pen pen na bol ji jing na percentage profit and loss ki ta okay LCM view to question tricky kha na south min te nei banga chu mata cha 5 bells ring together at 5 bells bell naam chana bells start rings together at 9 a.m. Pungko chana hai da nga ging hom cha na da nga ging e te cha ging hom together means ging pan e te na cha they ring at an interval of khabe ginga ging khom chala na interval of 12 seconds 18 seconds 24 seconds 18 seconds 24 seconds 36 seconds and 45 seconds at what time do the bell rings together again 4 so na 4 enough 36 and 45 36 and CPM 45 seconds na at what time will they ring together again na ठीक है जिन्हें थियमम again option 1 are 9:10 9:10 a.m. 9:06 a.m. Ito now. Da ngam chala na. Da nga cho khabe ging ai pung ko chana ging khom chana. A khani magin cho khani 18 seconds si legin na. Khani 24 seconds si legin na. 36 si legin na. Khani 45 si legin cho. Iti phale hen pung ko chak da mga cho iti pung phale hung ging khom diu ham na mini kha jo la gi chinging ma sa bana ging ge jab chala na so cho achi jia le kha bi hung ging khom pi thu ro chala na ji cho iti hiding ham ti cho iti bol ham cho hai iti se iti la ging khom ni ham ti la lowest common method na iti chama hi common cha ni bam di che wat diu cho LCM mila diu cho 18 seconds cho 18 into is an LCM to 24 36 45
tua kapat di sana LCM anim pena kapat di sana Hindi ko siya na. 12. where is it? Which one 12? Oh, 12 zong sana. 12 silang ay 12 zero to. Tun pano tenim pena tua kapat dia wana 3 kapat dia nim pena kapat di sana. 2 9 za 18, 2 1 is 2 2 is 4 na. 2 1 is 2 2 is 16. 2 an ka thilo cho ngai ngai na la ha do. 2 6 is 12. Ipisa 2 kapat ham ko te tua ki ka thi tam tam ja sana. Chi tua ka thi yom na lai wa 3 ang ka thi. 3 ka do tam. 3 ka to 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 6 is 18, 3 1 3 3 5 15, 3 2 is 6. Tua ka ge thi cho tua ka di na lai na. 3 kwai da no ten na. Ni je ki ka thi lo tua 2 2 is 4, 2 3 is 6, 15 landing ki ka thi lo 1. Tua ka di ta lo 3. 3 1 is 3, 2 him landing, 3 1 is 3, amana 3 5 for 15, amana man. Ka di khat cham talo na. 2 ila 3 ila 1 ila ni ka thi him te te nga yam talo na. Am talo wala chi se gom te zan ham. 3 2 za 6. 6 2 za 12, 3 is 36 so na. 36 ya 5 2 za 36 to 10 se pe ham 360. 360 LCM cho 360 second 60 second ya na 360 second chat lagi khom dio cho 9 am ka begin ta chala na plus itiham magin khom dio cho 360 second agin khom dio chala na 360 second e ba cha e pgp am chi hour ya chi minute ni na minute na ki pia to second to minute ka sona ding ha chi pia ka divide ngayam 60 ya cho 60 minute 60 second for 1 minute na so chala na ele hin second jo minute na ka boli nga cho 60 second na ka divide na to tela minute so ta chana 0 la 0 ke ka ta pham che 6 6 are 36 chi minute de ta cho 9 hours 6 minute de ta chana 9 hours 6 minute lumam che cho cha pa la ka be gi khom so te ke dio na ham nó bỏ ra điều em exam không lại કોઈ સખત બોલ કે તો લે bata na a spend 45% of his salary na of his salary on food and donate 5% of his salary 5% of his salary on ipyam old age home na old age home if he spends 20 if he spends rupees 28,500 on food and old age home what will be the salary of A na what will be the salary of A na option I cho 52,000 57,000 okay 57 hai let's check chi en salary ni chana teka banga jakhare te taw to 45% cho 45 yang de chalo na ya cho zakhat kila cho calculate no na 45% of his salary on food chi food na abana is that donate the bolam 5% donate the bola 5% donate the bola hile abana he spend rupees is on food and all is food to all is I ham 50 na 50% choose na abotam 28500 man salary hole to salary 100 itu chalo na 100 is 50 is that times some 2 times them
Rate. Changi 2 times body uchala na. 200, 200, 25 for 10, 1 in hand, 2 is 16 plus 1, 17, 1 in hand, 2 to the 4, 5, 57,000 rupees na. That's hello please na. Okay, mensuration ka buat kilo to.